November nisam ni pali ania Rainbow Mizo channel thir tu te chibai vek ule kan video nu nungber kha then khat tan chuanin ngai thak nuam lo tak tepo ani mai thaya achan chu tun trum election bor Georgia hi thir tu ten in hriat theu hi kan du ber ania tun din muna USA boruak in mung me ka hian Donald Trump hi nena changai turin tam tak chuanin kan duni kan bei em boka Mizo ta zinga phaichuan Joe Biden hi tlingjok se ti hi chu mitlem te jok anni arinoma achan chu putramba administration a hian Christian te tana thulo mom thil tam tak athenga conservative Christian te tan phaichuan Republican Party kal phungle rinna anvon nundan ringota tangpo hian tupo Republican mi hanni to chuan president tan hiala candidate tura hanron vorchua hi mithalo tak anni ngai lem lawa kan du jok deuh zel thin ani hi Republican policy tila an thirna hi chu Mizoram kaukhran engma hian kan pompui thaimi lo le kan thlop thei haulo thilte aum nual ani mase US khu tunma angkha ani to lo tila rinna le thirdan thak thenga tunlai mela in herrem dule Bible thute po tunlai mila kalpui du zelmi antam em to ania aming chuan Christian ania mase Biblein ha soitam takhi tunlai khovel mila herrema zawde uho mai khu thalai te zinga le politician te zinga antam tiela chung ho le thil hlui thak danglam hrele sa khuana la fir takte kara in dona achuak ani deuh bertoa Liberal Democratic Party le Conservative Republican te in beina hi US election apiang hian alang chuak zia thina mase tunang hian borok in thakleng hi aom nga in arin omlo ani Christian veve nisin tuntrum election apo hian in sa khona thila in dona alian ber hi ani deuh ber ani ni janlama khan Republican rukol tak tak te point Donald Trump hi khodang an hoisan mek ni in alan thu kha kan soitoa kha kan thu soi kha adik ta hle in akhriata India sana chuan November ni somni pathum ni zandar som pakhat le minute som thum vel khan Forbes News Agency chuanin Republican National Security Expert mi zachuangin President Donald Trump in anti-democratic challenge asiamek hi titopa Grand Old Party GOP tia an kauthin Republican hroitu te hnena ding chuaka mala turin an ngena ni ti anron tar langa US media le India National News Agency hranga adar ngal deuh vek ani hetiang boruak tharin putrampa anek boile ani chuan atan hian dan manga digna hailan tuma an jin kongpo hi awa bumbovin awa harsa to donem Forbes News Agency hi international news laknan po rintlak ania mase kanlo chui chiang ngailem lova an how to paber editor in chief hi Republican Party mi ngetle lun takmai Steve Forbes ania aming choya an news agency hi phua ani melani Republican Party triketa presidential candidate nitum hian alo chu veto hial thina tin an news agency hi former US president Ronald Reagan khan nasatakin alo pui thina anni point an puina sabok Ronald Reagan hi country thawangin Democrat Party mi ania mase athil thirdan le policy engkim kha conservative lamhoi Republican thil thirdan milvek ani wangin president ani line Democratian anti tausana anin nudosan ani tichuan Republican lamin an thlop ta thunga khang hun in thak thenglai po khan Forbes hian nasatakin an pui ani chutiang khopa Republican lam tran Forbes hian heng Republican National Security Expert mi zachuang zinga hian Republican tana mirinom Homeland Security Secretary Launi Totrin Tom Ridge le CIA Director Launi Totrin Michael Hayden tepo antelaniti antar langa hemi te pani hi Ronald Reagan administration hoyate George H.W. Bush administration hoyate afapa George W. Bush administration hoyate Donald Trump administration hoya ngai po hian
an na hi an lo chel reng to Republican in rural na an chan chuan an ni na hi pek ani le zia thin ani heng mi za chuang te hian an thu chu hi PDF hi kan na ya ma se tilan vak chi ani lawa ming sign tu po an tam hle ani an statement a hian President Donald Trump hian achak lo na hi pom mai se an du thu an soya chumi tur chuan Republican Party hroi tu te point mala turin an bei sei thu an ziak bok ani hetianga titura an du chan nia an soi chu putram pahian heile chen hi president in thak thlengna turin harsatna asiam towa ram himna tan a hlom to ni antia tin fir khote an chak thar mek zela an mani dole ertu sipai dangte po an chak tial tira America ramtan hian ahim to lawani antini heiwang hian sarkar in thak thlengna hi president hian pom to mai se chulam chu US hian a hoi thuai hani lo chuan anram himna ader thong hle to ni antia kar ni kalto atang khan Joe Biden hian nena achang to ti hi achiang to Joe Biden hian nena chang turin electoral vote jani somsari chau amamowa electoral vote jathum paruk lain tuna hian ma ahruaya anin kar a margin hi hazaw lutuk to ni antia nena achan na hi asang lutuk to hetiang ani to chung hian President Donald Trump hian Joe Biden a nena hi apom du lawa administration in thak thlengna tur process kalpui thailovin adang bet boka evidence rin tlak lo le diglo tam tak mangin vote diglo awm angin thil tam tak ati boka ma se state tam taka case a file zong po atam jok fe chu anti top vek to ni tin an statement a hian antar langa an statement a hian an soizel danin president hian tuna hian vote share arin helna danin apom thai chung chu deep dal atuma kan democracy ramtan thil hlom tak ati mek baka hunrei tak chunga ta na kan institution te atlak chiat vek thaina tur khop risk lian tak alamek bok ani hetiang ani chung hian state thren khata Republican leader thren khat ten amalak na hi an thlopa ma se kan ramtan hian a thaber chu case an la siam ommek le an siam belle turte po hi tuna hian na takin dodal ngal se electoral college process pangai thak danglam atum na hi ti top ngal thuai angai ani antibok US hian mai chana hripuileng kan ma chon meka khovel huapa indona lian tak kan ma chon mek bok ani antia hei hi China nena anin epmek na chungchang an soina anin arin om fir khawlaka po kanram hi ader thong trap to ani antia heng National Security Council te Department of State te Defense le Homeland Security te le ramven himna lam kai noi department rang te hi mumal taka hakal le thuai angaya Biden administration tan hian chutianga security lama malatur hian hun atam to lawa antan in bot saina hun tlem te chau awm towa ni somnga pakko chau hun han nei to ani antia in thanna chu azo to ni rei vaklo kal to khan Republican leader then khat chuan Donald Trump nena hian American mipuite du thanna chu za sak turin an ngen to ani tuna hian tluang takle thunei na po Biden nena hian ahlan thuai atul to hetianga President Trump hian ma alak mek la hian Republican leader te hi inlangoi rengani chuan America ramle mipuite himna hi risk sang taka inda mek to ani antia heng hi an statement a an thu tarlan tlang pui ania amor an bokna hian Republican leader te inlangoi reng ani chuan ti tongkam an mandan atang hian Republican leader te hian Donald Trump le a campaign team te legal team te chevel hi an thir ri top nin alanga Republican hroi tu zinga thlop thailo an om nia an hriat thu ni zanlama kan video a kan soito kha anem hetin a hriat bok tin heng mi za chuang zet Republican mi le sa Republican in sarkar na han chana pianga an na chelnon le fo thin le security lama inkung kaina nei deuh vekin he statement anti chua hi thilmak danglam taknin a hriat boka an hun kal to apo Republican sarkar na hnuaya na sang tak tak chela lok pui thin te an ni hloma
he statement hian khovel adeng chuak ngal ani deuh ber ani heti lai hian jinglam dar ni le minute samthum vel khan Republican Congress member som pangain Joe Biden hi chakzoka anpom to ani ti anron tar lang boka hetianga nilai mek hian Trump ate malak na lamat Dipok Times chuan Michigan state a angen na chu pom ania result ti chua hun tur anti khotlai ri dona soiho na hun an mang don ani ti antar langa mase Trump legal team ami Jenna Ellis chuan voi khat dang le chu result ngai bok an pe chuak le ang ti hi in ring tok takin ka soinga mani atia American mi zongjong ta hian thudik hi an hriat du jok ania sin atibok Jenna Ellis hian he soiho na hun Michigan state in an man le tura hian rin na ang hat ngam to lo niin a hriata engang po in soiho ma sela an result ngai bok bak an pe chuak le don chuang lo atiani hetianga arin lo chan hi karma sakhan Michigan Secretary of State hian vote an chiar dan dikle diglo NC lovin Joe Biden hi Donald Trump laka vote noi khat singa in thawin chakjok angin alo puang to tuna po hian result angai thawin anti chuak le thawin Jenna Ellis hian angai ani tichuan US election chungchanga thutlukna siam tu le a chakjok puang tu ber General Services Administration official te chuan karlea hian Congress member then khatte Biden le Harris te sarkarna in thak thleng chungchanga briefing an pedona ni ti an puanga Dipok Times sian an tarlan danin November ni somthuma he program hi mangturin GSA lam hian an rom man to ani ti confirm na an dong to ani antia Dipok Times chuan General Services Administration hian agency te tham tak takin Joe Biden hi winner anga han puana wangin omjenei takin chu an choice anga hetiang hi nima se President Donald Trump chuan Joe Biden an hena hi alapom lowa amale a campaign team ta chuan kota election result hi anla kalpui mek zelani anti Dipok Times point he in khinna thuboi hi chinfel ani ma chuan winner turarin hi kanla puang don lawani antibok hetila hian US nena in elberle thokdun leithai mi lo Russian President Vladimir Putin point nimin lama khan US President atana mipuin an than hi a tu jok poni se ka pompui thai ve ve a lompuina thu hril tur point kain pe rangani hatia mase kota an thu boi hi chinfelani ma chuan lompuina thu thon hi kalatum ri lawa an thu boi hi a zofel vek huna nena changtu jok nena hian lompuina kalathon don ani tin apuang non lea kan video masalama khan ama nilo Kremlin thupuang tu khan Vladimir Putin a ngai dan le thiltum dan hi alo puang towa kan ron tar lang to kha ania ama ngein anram TV a nimin lama khan a soinon le nin Indian National News Agency ta chuan an soilom ani hetila hian November ni somni pali voin chahmadar somvel khan Dipok Times chuan Georgia envelope signature le balota signature ain milem ti endik hi thil thailo top ani thu antar langa hei hi Georgia Secretary of State Brad Raffensperger thupuan anron tarlan ani Secretary of State hian hetianga voter te signature ain milem ti enon hi election kan kalpui thin dana a thei tolawa voter te privacy ven himna tan balot kan kola envelope den hianin thren vek ani to en fianon le thei ani tolawani atia Raffensperger hi Democratin antham ani tia anpu kha ania election process a voter te ven himna tan hetianga ti vek turati hi ania tuna chuan envelope le balot hi mun hrang daya da hran vek to ania en diknon le thei ani to lawani ati US election thukal vel dan le Republican Party chunga thil thlen dan vel hi ngai to chian chuan abor chuarin tunang emema aboi hi alom ngai lo hial ome General Services Administration GSA po hian briefing an pedon chau alania GSA le Russia lampoin US Supreme Court thutluk na hi an ngai chang ve ang reviewer Supreme Court lam hi an langoi wang thunga
an ngoi chung hian state lamin result an puan belzel tur hi dan mangin Trump legal team lam hian chel khomon tumin an lo bei ngat ngat thung bok ani ole loin en kol thaula chanchin thar dang nen kanin tong le theu don nia